ne bi niko mogao da me gleda ili ipak ono, razumete? Ne znam. Nisam, brate, nešto lep da bi pokazivao svoju lepotu. Nisi lep. Da. Znači, ja to ne mogu. To ne mogu ovako raditi, ne mogu! Koji nama? Jo. Spirit EP. Spirit Breaka. Spirit Breaka. Oni, brate, Helterino i Perino. Assassinku možda kakima, brate. Okej, da... Ovdje ja po šumu, brate, bolje. A ja sam, bravo. Šta ima veze? Na trojicu. Da? Znači, ja idem carry, a? Đole Kelly. I otišla potom. Izgleda. Daj žibo. Možemo neke bounty da kenjamo. A idemo mili heroji na range kao range hit. Jebote, viš, pogledaj! 3 stana za redom, 3 stana, 3 udarca, 4 stana, 4 udarca! Čekaj, brate, on je koji level? On je sad bio prvi level. Do sad. Znači on je na prvi, ne, kaži kad je bio drugi. Na drugi level, brate, može maksimum da ima onaj stan jedan put. A pogledajte, kao da nemam ništa, kao da nemam ni health, ništa, bre. Ne zabaš, brate, nema nikog mid, brate. Neće niko mid ide. Is the most wonderful week. Tajni pro. Nikola, prestani. Nikola! Brate, niko neće da ide mid. Ja, evo veze, bolje za snajperina. Tri udar za 300, jao majko. Jao to. I oni su bali isti level kao mi, ako su primali. Spirit Breaka, sam da ga stanuješ na prvu magiju. Na drugu. Čekaj. Malo da prije. A? Misliš da će bude dobro da nemam sam? Pa vrate, ako ne, ja mu bacam moj san. Još sam sjelo sad, ne znam. Ne može od tega drži. Skati što mu. Dobro, vrate, zašto? Idem ti. Sniper get back, Spirit Breaka is coming. Ne vrate, ovaj sniper bi auto tek vidi ga, vidi ga. Vidi ga, još ide u njegovu kulu jebote, ovo majko moja. Kako poznaje.
Dobro, ja sam ga... Da, pa naravno, pa što bi on udario, brate, ja normalno. To je nemoguće. Ne mogu se mislim. Pazi vamo. Da li je moguće svaki put s meni, ne? Nemam para sad za variti. Ha? Rekao nemam pare za variti. Sad će me Laza zove ko luće, mi piše ko lu, sad će vidjeti što to ko ide kod njega. Ovo je 6 level, brano. To je sad. No. Spasilo sam. Sve si mi dupe. Ha? Sve si mi dupe. Je. Pijam da. Daš li revat, da? Šta hoće? Češ možda i bolje vart. Znam ga pribam. Što je pišeš kuru? Lakše. Kura. F9. Idemo, wonderful week. Ali brate, naravno, mi kad vidio snajper kod nas ne znam i igra. Stavi ga da mi No? stavi ga. Čekaj, čekaj. Hm? Da sam stavim, čekaj sad. Jele? A? Super, ne boja. Imaš magiju? Dođi, uhvati ga.
structures are fortified. The trees whisper of a strategy. Go. We are in agreement. Here's the fucking noobs. Fucking getting on the very. Wise counsel. By my decree. I'm always at my best. Nekih malo nek ispuši. Trako. Ne. Hm? Ne. Let's be about it. Prostrate yourself. Sala se... Darius' courier has been slain. A tam. Šabana, Vendova, a tajni snajper ne povezuju. Samo ja i ti igramo ovaj game. Samo i ti igramo game. Kuriramo, vidi. Čevra, svaki put, ali svaki jebeni put vrati kad igram s ovog, znači mnogo redko igram s ovog, kako se zove, Red Kinga. I to vrati kad god igram vrti lepo, uvek izađu ili nešto bude, ili useru nas, kad lepo zaplačujem, brate, to je, odmah mora neko da useri game. Your middle tower is under attack. The Radiant have called upon their defenses. Your middle tower cries out. Structures are fortified. Sada ja dam je, brate, malo limove hovno. Snajper 270. Pardon. Wraiths, your king is here. Anđele, A? mora da dođemo bot. Behold your king. Wraiths of you all. 'Tis your honor. Submit to the Radiant. Imaš fari za to pomoć? Prostrate yourself. Ne, ali... Gotov sam, znaš ti maler sve malo. Dođite.
jel. Jedino ovdje ne može stigne ovaj vrt. What the fuck? Your bottom tower shakes with fear. Radiant's courier has been slain. Go to killing spree. Your bottom tower is under attack. Keep your thoughts to yourself. Submit to the Ring King's rule. By my crown. As you advise. We are in agreement. Jebate, ne mogu se healan. Pa vrte snajper, nema ništa, brate jedničko. Ne piše da on... Da, neke Ti, A? ti ćeš. Vidi ga, brate, ima 2000, neće... Shadow Shaman upgrade the courier, please. Ko ima 2000? Pa sad imamo 2000, sad ga kupio panj booster. Pa, booster se sjeti. Šaban. Šaban je so fucking dead. I ajmo, to Yeah. You're dead too. ček. So what if I swagger? I'm your once and future thief. War is torn. I'm always at my best. There are wraiths among you. You are in my presence. As you advise. Every coin counts. What are you afraid of? We are in a Okej, brate. spree. Double kill. Šta je? Wise counsel. I walk among you. Come, let's be about it. Ako si vrto brzo, mame ti ga iznebio. So what if I swagger? He's the most wonderful. 260 sekundi, vrte, cooldown na ulti. A prince no longer. Budem spojio ružu, brate. Ti ideš ružu? Radiant structures are fortified. A? A da, posle. Naravno. Vrte, zašto imam ovakav akcent? Zašto? Neko. Nisam dirao, bre, šta hoćeš? Your top tower is under attack. Even the mightiest tree may fall. Your top tower is crumbling. Radiant's bark has grown thick. Your top tower is under attack. Jole, A? ne zajebavaš je vrte. Koji kurac da tam da budiš lutio te tebe? Tebe stvarno ne razumijem je vrte.
Evo, brate, na primjer, sad bi ja uleteo, napravio bi, brate, double kill minimum tu sold. Ne znam ti koji kurac pikuješ kristalno vidim kad, brate, čim vidiš malo da zagustuje te bežiš, uopšte nećeš da bacaš ult. Ne može, brate, onda je gotovo, ti izgubili smo onda ako ti ne bacaš ult. Kako misliš da ih ubijemo bez toga? Ne. Your bottom tower is under attack. By any measure. Evet. Tis I. Prostrate yourself. Ulti. Bravo, viš. Ali da, naravno, tu je Windrunner kad reši sve i moj tim nema ga nigdje. Nice. Ne, neće sam, brate, pogledao. Wow. That luck is unbelievable. Kako se piše, brate, ovo? Dire structures are fortified. Unbelievable, ne znam pojma kako se piše, volim to. The Wraith King. I'm always at my best. Wraiths, your king is here. Keep your thoughts to yourself. Ulti, yeah. Link! Tamam. Triple kill. Sad će ultra kill, a jebi ga. Svršite. Izgubili smo ovo. Mnogo. Beautiful. Ne, nisam vidio, lele. Your middle tower has fallen. Ve. Your top tower is under attack. Even the mightiest tree may fall. Jole me zjebavaš, te. Ha? Bom. Pa gdje si bacio ulti BMU, gdje je tu priču? Behold the wraith. We are in agreement. Juče sam naš nekog lika na Twitch, brate, a streamuje, ima 30 godine. Kakve 30 godina, ima 40 godina, ne. The Dire's hide has Znaš? grown thick. I tako igra Dota. I naravno iskulirao se.
Okej, Bartik. Da gadam, a? Dobro je, vidi. Ovo je neki noob. A? Neki noob je, da. Tis your honor. Is the most wonderful day. Torn. Behold your king. By any measure, who's in charge here? Who's in charge here? I walk among you. There are wraiths among you. To ci dam bratcy. Come, let's be about it. You are in my presence, all mine. Mega kill! Restrict yourself. Čekajte, dođi pomogi, ajde. Ajde da ga utepamo. Da mu jebemo kevu. I snajper ga ubio. Your king moves of his Kato. is crumbling. Questionable. Your top tower has come crashing down. My swagger. Tis I. I'm always at my best. Your top tower is under attack. Even the mightiest tree may fall. Tis your honor. Sada ne kupuj vardove i daš, nisam ja jedini support ovdje. A sad ga ti zoveš Šaban uvijek. Da, Umjesto Šalna. da. A, nenamjerno, slučajno kažeš, tako je? Ne, namjerno. Ja vrlo slučajno kažem Šaban. Ja ga više ne znam Šaban, da to uopće. O, nemam žurci. Double kill! By my crown. By any measure. Ne. Prostrate yourself. Imam bikini. Take a knee, peasant. Who's in charge here? Ima Agnes. Znao sam da mi spet velike čak. Ako si znao što sam se vratio. Pogledaj. Pogledaj, opet, vrte, ne može mu se pobegati od ovih stanovi. Your top tower is under attack. Naravno će ti pobegnem. I walk among you. We are in agreement. There are wraiths among you. Killing spree! Rekao sam. Consider it. Okej.
Tako je. Tower is under attack. A flame is alight at its base. Thou choose a queen. Aj pušajte. Your bottom tower shakes. Push mid. Ma cosa? Bottom tower is under attack. Wraiths, your king is here. Mržve u pičku materinu ti familiju. Take a knee. Radiant structures are fortified. The stream tells of tactics. Podłożę. Ovdje jurim ili šta? Drži. A znači, na jednu sekundu, vrate, jednu jebenu sekundu, jednu jebenu mrtvu jebenču, jednu mrtvu sekundu. Znači, ja više, vrate, ne verujem, brate, zašto jebote, jedna sekunda, ej. Sa ulti. Pa da, znaš, ono, znači, onako, dok stoji 4 sekunde, oni mi onako polako skidaju. Dođu 2 sekunde, brate, ubiše me dok si rekao keks, brate. Znači, samo jedan put critical, ono, i ode, brate, ih je. Ali važno, brate, kada ostanu više sekundi da oni meni polako skidaju, onda poslije kada ostane 1-2 sekunde, onda, brate, lete. Naravno. Ja šaban sam ide sam men ga usta. Šaban, zašto ideš sam jebo majku? Ja sam mrtav. As you advise. Mamo, čije. Keep your thoughts to yourself. So what if I swagger? Znao sam. Gledaj se, gledaj ga, what the fuck? Zašto jebote, zašto? Zašto? Bože majko, koliko si ti vrte dečko lud. Koliko si ti u stvari lud. Okej, brate, BKB ništa. Okej, BKB, brate, ništa od kod sam kurci su BKB da spavim. Kad brate napravili da sam majke rade. Tower is under attack. A flame is alight at its base. Ja se ovog lika sigurno nisi vidio. Gledaj majko ovaj krajnji, brate, koliko je lik očajan. Sad kad budem spojio refresher, baja. I onako će se zavljati. Dobro, Joe, ne mogu sve da plašne. Is alight at its base. Dobro, Joe. Dobro. Dobro. Uradim ulti na kritici. Ha? Uradim ulti na kritici.
Shut up, man. Ha, kad ima veliki damage. Omega tiny, omega tiny, omega tiny. Jebeno, brate, uvijek lik ima stan. Nadam, to je sad... To je smešno. Your middle tower cries out. Dire structures are fortified. Doom is on the way. Your middle tower Šta je danas? Lele, donosno, idemo naći. No? Doner stag. Već. S jedne strane mi se malo ide u školu. Da ne krećemo u novu školu u Radovu, da se verujem. Da. A ja više nemam blink efekat. Ovo nema, pa vrte, to je bilo samo ako ti nisi ni dobio, brate, onaj kao neku stvar, brate, sad uključiš taj blink, nego samo ti se sam aktivira. Nisam niti dobro. A? Nisam niti dobro. Pa nisam ništa dobio za toga. Pušti mi kura! Alo, Nikola me pšovi, će da izađete na stream i nemam to usta. Primo je. Četi. Možda si jak, idem to usta. Ajde sad taj GTA da mi je vrneš, odmah. Četi. Kažem. Rekao ti niko da mu vratiš GTA. Dobro. Šta je rekao? Dobro. Aha. A, to je. Ne! Brate! Brate, ovaj mu udari jedan put, ja sam ga... Tebra sad imam refresha. Posle refresher idem Blade Mail. Ja neću se nešto ne ide. Ha? Ja neću se ne ide. Ja da se završio. Spavamo. Your middle tower is under attack. By any measure, Dođi bre! Idemo! Refresha! Ne budaljo jedna! wise counsel. Submit to the great king's timid. Opet sam trakovan, jebem u majku Đora, ti da kupiš das. Imaš. Ja imam. Ajmo zajedno, ajmo. I onako imam 1, 2, 3 života. Što to koži?
Ne znam niko priče. Dobro, ovaj se setio, kupio Skadi, bar. Sad možda izvuče gen, a? Zato vidio da mi je 58 kg mi 24. Dok ćeš više na mene? Jedan ti mate. Dakle, push. Ja mogu sam kad sam srcima. Baš dati. Evo samo se. Treba se pucati samo. Na grabe. Sredi. Bro, pa ja ne shvatam ova likuša bale, 0.22 brate bije, a nema ništa. Da. Ovo ti je. Pa brate ulti mi bacila prvi put i sad opet mi baca ulti, ne razumem. Na mali cooldown ima. Pa kako da nema mali cooldown, pa nisu trebali meni vrte 60 sekundi da se ja radim. Your top tower is crumbling. Even the mightiest tree may fall. Da, mogu već da mi trekuje. The dire have fortified their grove. Your bottom tower shakes with fear. Your bottom tower has perished. Moram glavu da to sad. Ovaj tajni mrtvo majk. Tower is under Jedan. attack. A flame is alight at its base. Ko igraš sa satanjem? Ja. Gledajte, ja u životu nisam vidio ovakvu sreću, brate, za ovog Spirit Breakera. Koji? Nisi pis. Ja, ovo. Pogledaj samo pogledaj ovih stanovi, pogledaj sad. Pogledaj. Ne vidim. Mamu ti jebem u pičku. Slipcu jedan. Nabijem te na kurac. Reportovam se. No, baš sam se obogatila. Your bottom barracks stand, ready to die. Wraiths, your king is here. Nisam trebao Moonshard da idem, ali jebi da sam rešao se, ne mogu sporo da bijem. Dobro, Đola, me zajebavate jebote. Daj, taman došao do mene. Pogledaj ga. Jebote. Wow, što bijem brže ideš u kurac, znači. Ovako 70, ovako 49. Uf. No, ovo jače. Još sam znao da ovako sprije.
I'm carrying billet. Moram ti ga zabila. Drakonci. To nisi ti ovaj. Ma ideš u kula. Dođi mi na baska, Dođi mi bre na baska. Dole baci dast. Jebem te usta. Alo? Gdje si? Gdje si? Pitam te gdje si, ti me pitaš gdje si. Bravo. Kući. Ajde ću pošto sam sad započeo onu dotu, kad završim, idem da se za čas istuširam pa te zovem. Pa ja nemam, ja moram da budem u akcijnu u kući. Ja, ništa. Ajde be, čekaj se pokinem sad. Neki će na akcijnu, znači jednom sat i po vremena. Pa sat i po vremena, ja dok završim, ovo će mi treba halbe štunde, dok se istuširam. Ajde ih fazuk kad završim brzo, ajde. Ajde, čao. Ajde. Ih, žuh da završim brzo. Da. Idem ti familiju pičku da ti idem. A dobro, dok li još na meni, kako si me sad vidio? Brate. Nismo im brate kule srušili, to je problem. Ne znam šta da spajam brate, da li da idem AC brate, da li... Da idem koji je moj brate. Idem Divine brate, da završim game. Ne. Šta ti vidio? Ništa. Iskulirajmo samo. Ha? Ništa nisam rekao, iskulirajmo samo. Okej. Ajde. It's been a long day without you, my friends. Bravo brate, bravo, svaka ti čast. Manče, bre, najmono. Ideš špringe. Dobro brate, ja stvarno više ovo ne razumijem. Ja ne razumijem brate, ona može da mi baci ulti, da me ubije i poslije kad se opet rodim ona opet ima upaljen ulti na mene. Your bottom barracks are under attack. Without you my friend.
When I tell you all about it, then I see you again. We've come a long way out, you my friend. Is under attack. Even the I'll mighty tell you all about it when I see you again. your bottom barracks have fallen. Čekaj ga bacim, gdje ga bacim šalene? A, se usro šalene. When I see you again! Brate, da ne izlazim sa lazu, će idemo dalje, a? Šta? Da ne izlazim sad sa lazu, će idemo dalje. Ne izađi, brate, ja ovo... Ja ću vjerojatno da parku sve. S kim? A? S kim? Pa, ne znam, ima ovaj Nikola radi. Ili sad kucu, pa ako će on, ako ne znam. Easy money. Easy money, easy money. Preteruješ ga, brate. A? Preteruješ ga. 100 puta si mi tako ukrao kill, no ne veš. Ovaj game ako sam ti ukrao kill Da. 2 puta, brate, 8 sad. When I tell you all about it, when I see you again. Jebem u majku. Jebem mater da pro. A? Nema šta pro. Ništa. What the fuck, dude? What the hell, dude? Evo, šta? Bukni vriđerđe. Who gives a fuck? Oh, ode Windrunner kad ti pismo, bajo. Gledaj, oni imaju mega creeps. Ja nisam znao da imaju mega, brate. Čisto ono da na tabeli ispadne kao da sam bio ja. Your ancient is under attack. Wow, Jole. Hvata prvo ulti, ček da ćete vedem kako da ne bude, brate. Gemo, zašto si spojio i Tyrael, Blade? Samo vidi, Ha? samo vidi. Ne igraš. Ovdje piše samo Ghost Sept. Ja, ajde, kao četiri, brate, kak. Kakav si valen noob. Šta spojim, aj šta spojim. Da, aj spojimo Blade Mail. Lele Blade Mail da sam se sakio prve boja. Hvala se Sept. GGVP EZ Word, je. SS. Hvala se. Yeah. 20, minus 25 bo. When I tell you all about it, when I see you again. I to su bez pijena sad radi. Pa brate, šta hoćeš Windrunnerka? Ovaj brate Spirit Breaker posle slabio, ja sam ga usrao. Brate, on nam sad ono charge, jedan udarac i ulti, a ne, nema više. Čekaj Đole,